shimira Imana kuko ndi imbere yanyu ntaramanye namwe dutaramiye Imana twese. Nkuko umushumba yabigenjeje kubera impamvu nyine zo kuraho icyo ngicyo ni Tambwe Gedeo, ndi umupasiteri mu itorero rya New Hope Christian Church tuye mu Bwongereza. Tugiye gutaramana muri uyu mwanya mutoya. Uburyo tubikora kugira ngo tutarame, reka dusome ijambo ry'Imana. Nimuhaguruke dusome ijambo ry'Imana. Ndayizeye n'ubundi wadufashije nadufashe adusomere igice cya 3 cya Isaya. Haleluya. Amen. Igice cya 3 cya Isaya kigezeho umurongo wa mbere ugeze ku wa 10 kugira ngo kanije naho nsoma honyine. Cya 3 umurongo wa mbere ageze ku wa 10. Yes. Dore Uwiteka umwami nyiringabo yanyaze ab'i Yerusalemu n'abayuda icyari cyabatunze n'icyo bari bishingikirijeho. Cyari kibatunze n'icyo bari bishingikirijeho. Umutsima wose n'amazi yose byabatungaga. 2. N'umunyamaboko wese n'intwari yose n'umucamanza n'umuhanuzi n'umupfumu n'umukuru. 3. N'umutware w'ingabo 50 n'umunyacubahiro n'umujyanama n'umunyabukorikori w'umuhanga n'umupfumu ujijutse. 4. Nzabaha abana ho abatware, abana bato nibo bazabategeka. 5. Abantu bazarenganywa, umuntu wese azarenganya mugenzi we, undi azarenganya umuturanyi we. Umwana azasuzugura abakuru, umutindi azasuzugura abanyacubahiro. 6. Icyo gihe umuntu azafata mwene se wo mu rugo rwa se amubwira ati, ubwo ari wowe ufite imyambaro aba ari wowe uba umutware, n'iri tongo aba ari wowe uritegeka. 7. Uwo munsi azahakana avuge cyane ati, simbasha kubabera umukiza kuko nta byo kujya mfite mu rugo rwanje, nta n'imyambaro, ndanze ko mungira umutware w'abantu. 8. I Yerusalemu hararimbutse, n'iyi Buyuda haraguye kuko bagomera Uwiteka mu byo bavuga no mu byo bakora, bakarakaza mu maso he hafite icyubahiro. 9. Ishusho yo mu maso habo niyo muhamya wo kubashinja, berura ibyaha byabo nk'ab'i Sodomu ntibabihisha. Ubugingo bwabo buzabona ishano kuko bihamagariye ibyago. 10. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Twari tubabaye, twari dukutse imitima yacu yari yuzuye agahinda. twari tubabaye, dukutse imitima yacu
hamwe n'abandi benshi hano. Hariho umurezi wacu mukuru ndamubona hano, nishimye kubana nawe. Nishimye, ni umurezi wa benshi mu buryo busanzwe, ni n'umurezi mwiyobokamana kandi arabizi ko mukunda. Nishimye kubona mzee na grand frère hariya, nishimye kumubona n'abandi bantu benshi hano nzi, bakuru banje, barumuna banje, abahungu banje, harimo nabuzukuru naje maze gusa nukuze ukuntu kubera impamvu z'imiryango. Ndishimye kubabona mwese. Haleluya. Ariko barambwe ngo tuze gutarama mu gitaramo cy'abayumbi. Umugabo wandaritse, abagabo bandaritse nako bari nk'abangahe, barambwe ngo ni gitaramo cy'abayumbi. Bwana sifiwe. Abayumbe badashobora guhindura amateka, baba ari uturegerege nka bene Sikewa. Zakozwe n'intumwa abahungu b'uturegerege, bihangiye imirimo, bihangira n'amazina. Pawulo yarahaciye, babona umurimo wa Pawulo ni nka mwiza ufite ama6. Bamavuga ngo natwe dukora imirimo nk'iya Pawulo. Barangize batangira kugenda bashakashaka, bakaza basengera abadayimoni, ariko bakavuga ngo mu izina rya Yesu ngo twumvanye Pawulo. Abadayimoni ngo barabahindukirana, barababwira ngo Pawulo uwo muvuga turamuzi, na Yesu muvuga mwebwe muri bande? Baza mugenzi wawe ngurinde muri iki gitaramo. Eva uri umuyumbe cyangwa urakaregerege? Tubwizanye ukuri aha ngaha. Haleluya. Haleluya. Ushobora kuba uri umuyumbe cyangwa ukaba uri iki? Urakaregerege. Uyu mugoroba tugiye kudiringa n'uturegerege. Bwana sifiwe. Haleluya. Tugiye gukora tugiye kureba guce niturangiza neza amagambo make ngiye kuvuga nyuma y'iki gitero c'indirimbo, dukora umurimo w'Imana. Haleluya. Niturangiza gukora umurimo w'Imana, duhindura amateka yacu. Umugoroba ni umugoroba guhindura amateka. Bishurirwa iri jambo nijoro mu rukerera nibwo naryumvishije. Umutima wambwe ngo duhindura amateka. Abari uturegerege, abari inzererezi. Haleluya. Baba bagabo bahindutse mu mateka yabo, baba bagore bahindutse mu mateka yabo. Paulo yaravuze ngo nico gituma tutazongera kugira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza yiwe, ngo nguko abantu batekerezaga Yesu Kristo. Aravuga ngo ahubwo, haleluya, umuntu yari muri Kristo ababaye imitima yacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda, wari tubabaye, imitima yacu, imitima yacu
Haleluya! Bwana asifiwe. Yego. Kuriya ndangije iki gitero kirangije kuva ku gice ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. Nyuma y'ibihano, nyuma yo kwangara, nyuma yo kubura icyerekezo, haleluya, Haleluya. nyuma yo kuba impunzi, nyuma yo gutegekwa n'abakire, abakene bakabura ijambo, nyuma y'abakene gutinyuka abanyacyubahiro, nyuma y'abana gutinyuka abakuru, abantu bakangara bakabura umutsima, bakabura itongo, bakabura ubayobora. Haleluya! Bibiliya yavuze ngo muvuge yuko abakiranutsi bazagubwa neza. Kandi mukomeze muhagarara ababishoboye. Yego. Haleluya! Kandi bazatungwa n'imirimo y'iki? Y'amaboko yawe. Haleluya! Abo bantu ko mu ruva ruturegerege. Oya. Nabakoze. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Amasengesho y'abera ashobora guhindura ibintu. Yego. Bwana sifiwe. Haleluya. Yesu yaravuze ngo babiri cyangwa batatu aho bagize gute? Aho bateranye. Naje nzaba ngize gute? Kumwe Kandi ngo nibansaba nzagira gute? Haleluya! Bwana sifiwe. Haleluya. Imana ishimwe. Nkunda kubwira abantu ko ari abantu sadutaramana ntibamenye kigitaramo, kuko ari ibintu byo mu mwuka. Abo nabwirije ku cyumweru mu gitondo narababwiye ngo ibigaragara biboneka zavuye mu biki? Mu bitagaragara. Uku anarshi muzamubona hanze iri mu bantu, mbere yuko ibanza kugaragara mu maso, izicurirwa mu bitagaragara. Kugira ngo inzu mubone imeze gutya, yabanje gusa gutya mu mutwe wande wa engineer. Mukanya twari kureba inyubako yacu hariya turimo twubaka Kitengera, dufata umwanya munini niho tutatumye dutinda. Tuza no guhura nyine n'utundi tuntu two mu nzira, ariko engineer ahadusobanurira akatubwira ngo ibi ngibi mwaye mubona kuri plan, nibi muhaye mubona ahangaha, end result uko izabisa nyuma y'ibindi byose nuku. Nukuvuga ngo ishusho y'urusengero rwuzuye iri mu mutwe wande Wa engineer. iri mu mutwe wa engineer. Ibyo mwenda kuzabona biri mu mitwe yacu uko duhagaze. Haleluya! Mu mwuka wacu gushobora kureba uko tuzahagarara mu mubiri wacu, abantu bakabibona. Haleluya! Haleluya! Abantu rero bataza babona umubyizi w'igitaramo ni abantu bataza barema uko bashaka ko ejo habo hazagira gute? Hazaba hasa. Muranyumvishije? Uyu mugoro sinitaye kandi sinirengagije ku bitaramo mwagize gute? Mwatarana n'ibindi mu gitaramo, ariko icyonzi Imana ishimwe kandi umutima wanje wawe unyemeza nuko iki gitaramo cy'uyu mugoroba. Haleluya. Umusanzu wanje nawe muri uyu mugoroba nukurema ishusho y'icyo dushaka kizakurikira ariya masengesho wasenze n'ariya abandi basenze, kandi kizadukuraho igisuzuguro cyo kwangara. Haleluya! Ashobora guhindura
yabandi Hallelujah. Yabera. yabandi Yabera. ngiye kubabaza aba bahagurutse muheruka kwirega ryari ubu tubaye nk'abatera agakorasi Aho. tukavuga ngo macho ya Bwana Yaona pot. ya ona pote duhereye hariya kwa pasiteri grand frere twokwerekwa iki twokwerekwa iki haleluya Amen. haleluya Efasi. Veta. twari tubabaye Twari tubabaye. Twari dukutse imitima. imitima yacu Imitima yacu. imitima yacu Yari yuzuye agahinda. twari tubabaye Twari tubabaye. twari tubabaye Twari dukutse imitima. imitima yacu Imitima yacu. imitima yacu Yari yuzuye agahinda. ariko data Twibuke imbaraga z'amaso. ariko data Ariko data. Twibuke imbaraga z'amaso. ariko data Ariko data. Kwiri sana hose. ariko data Ariko data. ariko data Ariko data. ariko data Ariko data. Twibuke ariko data Ariko data. Caria la ferita la morisera ariko data Ariko data. amasengesho haleluya umwe nagiye mu musitari twakoze umusitari imana iratubwira ngo twari batatu iratubwira ngo buri munsi kuva umunsi wa mbere umwe aza afunga babiri barye kandi wari umusitari ugomba kumara amezi hafi abiri ibaze nko kuva ku mugorore mugataha ku gato mu ngoma washika ukavuga ngo ndurya niko imana yari yaratubwiye kandi bakuze imana Bwana sifiwe musi twagomba kuva mu karumyo dutaha kuri Nyabihoma niho ushaka kubabwira wonyine haleluya haleluya ashobora nishe wagombaga gufunga abantu bahazi ni ukuva hehe ni ukuva mu karumyo ugataha kuri Nyabihoma si urugenzi rworoshye kandi twari twaraye dutaramye burace mfite ibitotsi mfite ta breakfast kintu gusa namwoye ngeze mu ruzi yari amazi yo kugira ngo mu mihogo hatakaraka kandi uwo muntu wagaze ufunga niwe wagaze ubwiriza uwo munsi ari jaho ugomba kugira gute ariko tugere mu nzira haleluya tugere mu nzira ni wa musitari wakagatambara nababwiye ejo bundi tugere mu nzira imana irambwira ngo abantu bireke kandi uhere ku bapasiteri abapasiteri aribo bafata iya mbere kugira gute kwirega ubu nyine umwuka yanyu yongeye kunyibutsa kuzoza mvuga ibintu black and white noir sur blanc sawa umuhana twari dutashemo sawa umushumba wawo mukuru yarinde ndamuvuga ku izina ariko haba abasaza nkabo abasaza sinza mbavuga mu mazina kubera icubahiro cyabo ariko kubera impamvu z'ubutumwa ndamuvuga mu izina umushumba wari uhagarariye uwo muhana wose yari pasiteri Kamburishi muramuzi mwese muri abanyarwanda hariho pasiteri Gatware mwakoranye umurimo w'Imana hariho nabandi ba pasiteri banyacubahiro harimo babusoka bakuru batari babusoka buturegereke bakabunda muramuzi yari muri uwo muhana n'umuhana yaratuyemo Imana ibwira Rutambwe ngo twashika bose birege haleluya bibwira umugabo twari turi kumwe wari utuyoboye naramwubahaga n'ubu ndacamwubaha kandi amukunda yamambwira ngo urisubiza aho uri kuye
Iya. wewe rutambwe wubwira kamburishi Kuyirege. ngo yireke. Namurenge. Muri gusohokana bose hari buriya nubwo mumubona ari mutoya ariko nje ndamwubaha, ari mu bantoje gusenga. Twageze turimba ngo tumefunzwa mengi na roho wa Bwana. Ewe mwanadamu, simama imara. Amen. Ndaceceka, nubaha mukuru, nubaha umukuru. Ariko abasore b'ubu ngubu bakicubaha abakuru. Nubaha umukuru, iyo ubasha umukuru Imana irakubaha nawe. Hariya twasomye ngo abana bazasuzugura, muri gusuzugura abanyacubahiro mwebwe. Ndaceceka. Bararya, bo barariye bombi bagenzi bacu twari turi kumwe. Jesi barya. Kandi tugakora tukiorganiza ku buryo batamenya ko ntariye. Turangize tuja mu rusengero, ariko umwuka akambwira ngo aba bantu bokwireze ikibazo kigakemuka. Mu bibazo bari bafite umurwayi umaze imyaka 10 bakabunda n'abandi babusoka barugina n'abandi bazamusengera. Imana ikababwira ngo izohereza abantu bayo bazamusengera. Yego. Yasaze umubyeyi yahaye abyara umwana w'umuhungu, cyo gihe umwana w'umuhungu yari afite imyaka 10 ubaranyije iki gihe yaba ari mu wa 3 primaire arasara. Umwana ari umusore usigara uragiringa. Twashike ndaceceka nubaha umukuru. Amaze mare Imana yambwira ngo nsome igice cya 5 cya Yesaya. Kiba mu bitabo nkunda zansoma. Igice cya 5 cya Yesaya kivuga umugani w'uruzabibu. Umuhinzi wahinze uruzabibu akarwuhira akarubagarira, kandi urwo ruzabibu ni mwebwe. Akarwubakamo inzu y'amatafari ndende, akarucukura mu iriba aho kumwerera inzabibu rukamwerera iki? Rukamwerera indibu. Igihe mpaye mvuga gutyo ntangiye kubaza ngo mwabagabo b'i Yerusalemu nimudukize n'uruzabibu rwanje. Pastor Kamburisha arahaguruka amaza nkubita urushi mu gutwi. Pana urushi rwo gutizinga, pana rwo apana ngurunguru ngubisuye umugabo gutya. Urushi bene rwa rundi rwo gukubita umuntu, guhana umuntu. Yamahaguruka avuga kuri rugana ndahagarara isa n'uyoboye uko ngira amaza nkubita urushi bene hangaha. Yamambwira ngo aho Imana yakubwiriye ngo twirege ukanga. Urashaka ngo tuzoshirire muri uyu muhana tutireze. Mukeneye kwirega. Bwana sifiwe. Mukeneye kwirega. Mukeneye kwirega. Muzamuze kuri rutari mwireze. Amen. Mare kunkubita ariko urwo rushini bwisa Mana yaje. Rushini umwuka. Yararungubise nama mbona nka televiziyo mu maso. Ekra. Nama mbona televiziyo. Imana yamenyere ku buryo turi bukore. Namambwira uwo abo twari turi kumwe, Imana yamubwira ngo wicara hano kuri rutari hano. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. irambwira ngo mugenzi wanje wundi ahagarare hariya uzozuza Imana atubwira ngo ntavuga ijambo mu Kinyamurenge avuge muri ruga gusa zamuvugiraho ruga wa kabiri umukuru twari twubashe uza umurambikaho ibiganza watura ijambo ryose ushaka cyangwa umuhonde cyangwa ugire gute nawe nanje hano Imana irambwira ngo iragumenyereke uko abantu bateye nibyo bagomba kwirega ariko irambwira ngo singira uwo turi cyahana kimwe abantu barasa Bwana sifiwe umuntu akamaza akamambwira ngo mbabarire ngo nzantukana nkagambana nkamubwira ngo ndakubabariye ariko Imana ikambwira ngo sicagomba kwirega agasubiramo wakabira kaza biyaje kugeza nko kwa munani wa wundi akagaruka Imana irambwira ngo ngwire soka waruhara aho ngaho ndamubwira ngo genzana agashambagara hano sinari nzi cyagashambagara gakora nukuri sinari njize kandi nakimenye gusa mutumaze kugera muri ligne droite akagaruka bwa kabira kavuga ngo baza bavuga ngo ngira ibiheko none umbabarire takumubwira ngo macho ya Bwana yaona pote bizane kambwira ngo ndakubabariye uzobireke nimba kandi abakubeshe bababarire ngakomeza haje gushira umwanya wa gatatu akavuga atari koga hari icyo nari nazanye hano kamubwira nimba wakizanye gishire hari mu gashambagara abo bagabo ko ari batatu baracyahari tuje kugeza mu rukerera igishambagara kiba kimaze kuzura ibiheko tutashamburiye Hallelujah Hallelujah Mumvisha ko muri Bibiliya haba abafumu hakaba n'abafumu babaki bashijuse ubu dufite abafumu bashijuse babujije umurimo w'Imana kuje imbere bari mu gutuma bato basuzugura abakuru bari mu gutuma abanyacyubahiro batakisha
icyubahwa, bari mu gutuma umwuka w'Imana utakivugwa. Abo ngabo bose barindagije ubwoko bw'Imana, nibo batumye abasaza bakundaga igihugu cyabo, bayoboye igihugu cyabo, bakubitiwe igihugu cyabo, bicaye hano. Ariko uyu mugoroba bafite amagambo y'ukuri kandi y'ihumure. Haleluya! Barasifiwe! Nimuvuge ko abakiranutsi bazagira gute? Bazagubwa neza. Bazagubwa neza. Ela serigara. Ola kerimar kenare. Eneza kazi. Eneza kazi. Eneza mpango. Eneza ujumbe wako. Bwana wa mpango. Bwana moja moja. Haleluya. Waambiwe ni wenye haki waishio vijijini, wote waambie, wote waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watalipwa kiasi cha matendo yao. Muriziwe ijoro rigeze he? Muriziwe ijoro rigeze he? Bwana asifiwe. Haleluya! Mana yanje komeza uzufasha mutagamire tezitumira wegizeye Baraka
mubanze mwirege, nimwirege. Bwana sifiwe. Hallelujah. Abashaka kwirega bafite ikintu batekereje mu mutima, bashaka kwirega ni bazamura ibiganza. Bazamura ibiganza nta bindi mumbwira. Bwana sifiwe. Nimuzamura ibiganza. Hallelujah. Hallelujah. Kandi nubwira icyo bigugumirizaho umwuka akavuga ngo tukivugega turakivuga. Zamura ibiganza. Hallelujah. 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 Muvuge mu amaraso ya Yesu twese. Tatubareho gukiranirwa. Atubareho gukiranuka kubw'amaraso. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Dawidi ahunze Goliya, ahunze Sawuli, atunguka kwa Ahimeleki w'umutambyi. Yaramubajije ngo ibyo kurya biri he? Bwana sifiwe. Amen. Ukungiye kurangiza operasiyo ya mbere, nindangiza ndaja muri operasiyo ya kabiri, ya gatatu nsoze tututahe. Bwana sifiwe. Abwira Ahimeleki, aramubwira ngo ndashonje kabisa. Ahimeleki yamubwira ntabihari. Dawidi aramubwira ngo none ndishwa n'inzara mu rugo. Aramubwira ngo hari ibyo kurya by'abande z'abatambyi. Ngo nibyo abahungu birinze iki? Abahungu birinze gusambana. Muri mu kwirinda gusambana mu abahungu. Muzamubyirinda. Mwirinze gusambana. Ni wowe habivuga ngo cyane. Kandi ukunyine amagambo mureke mbabwire icyo nashatse kubabwira. Hallelujah. Dawidi yamabwira Ahimeleki, aramubwira ngo maze iminsi 3. Iminsi 3 naririnze iki? Naririnze abagore. Ko muranyumva? Yari amaze iminsi ngaho 3. Muri mwebwe ninde umazinga yarabirinze? Nimba umazinga warabirinze cyangwa 3. Si wowe mpamvu bitagaho ni mwese mpamvu bitaho. Mwarabirinze. Muri abagabo borya ibyo kurya by'abande by'abatambyi. Hallelujah. Kandi umugabo worya ibyo kurya by'abatambyi ntahumane, yoba ari umuramo w'igihugu, yoragwa igihugu. Hallelujah. Bwana sifiwe. Haba n'ufashe icyemezo gusa cyo kureka umugore yari afite uno mugoro. Ko muranyumva? Muze gusoma muri Samuel no mu ngoma. Abagabo bakurikiye Dawidi mu ishyamba ngo bari abagabo bafite iki? Ibyaha, ngo bafite n'imyenda, barimo bagenzwa n'inkiko n'abapolisi bahehe bi Yerusalemu. Abo nibo bajoyininze Dawidi mu ishyamba kugira gute ngo abahungu 600 babanebwe bari bafite ibyaha, bafite amakeses. Ntabwo ari case imwe, cases. Bafite amakeses. Hallelujah. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana ishimwe. Nimuvuga ngo iduhinduriye amateka. Imana ishimwe. Aba bahungu badafite confidence n'abahe. Ko maye muvuga ngo badafite uzoza kuri utafata gutya. Hallelujah. Kese zose ufite Imana yogukoresha izina rya Yesu. Yogukoresha. Hallelujah. Uko niko yambwiye. Muzamushaka ngo twuze ngo tubabwire ngo nuko yatubwiye. Bwana sifiwe. Nimunzana amandi kunyigisha. Mureke kuncokoza ayanje ni plan ari mfite niyo yampaye ibice 3. Tugomba gukora mu operation. Aya muyabike nimba mugira abayumbe bataza basoma amandiko Nairobi. Muri uturegerege mwihimbiye imirimo kabene sikewa. Hallelujah. Muyabike. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hallelujah. Usoka yarasuzuguye kugeza ku buryo abantu basigaye bagira isoni zo kuvuga ngo ni bamusoka. Akabishima bakaja kumbuga bagatangira gukritika uturegerege twihangiye imirimo twa twitera hano twakubita ibuno hari.
ariko hari ijambo ushaka kubabwira uyu mugoroba. Hari kese abantu bakuziho nimba batayikuziho wundi ufite akamaro, nimba batayikuziho waba udafite akamaro. Abantu ukeneye no mugoroba ni abantu bafite amakesesi. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Babandi batakicemerwa, babandi bari mu kuvurundurundu. Haleluya. Utubabarira ibyaha byacu kuko natwe tugira gute? Mubabarira abandi. Nimba mutazamubabarira namwe ntimuzagira gute? Muzababarira. Kandi imbabazi dukeneye ni imbabazi vitale, ni vito grace, ni imbabazi ndengagaciro z'ikiguzi cy'amaraso cy'abana bacu ari mu kumeneka bila hatia. Ni imbabazi zigomba gutuma tubona uburenganzira bwacu. Ko muranyumva? Babantu bose bafite amakesa bi Nairobi. Haleluya. Ni muzamura amaboko mababari. Ndababariye mu izina rya Yesu. Kuko Yesu naje yambabariye. Amen. Haleluya. N'uyu Musa afite imbabazi. Yego. Yeremiya niko yavuze ngo ikiza kintera imbabazi, imbaraga kikantera no gukomera. Ngo nuko imbabazi z'Uwiteka zihora kwiteka ryose. Ngo zihora zunguka uko bukeye nuko bwije. Kandi ngo ibamba tugiri. Haleluya. Uku n'uyu munsi zungutse, uyu munsi zororose. Kandi ifumbire izayorora imbabazi z'Imana n'ibyaha byacu. Nilipoona kwamba Yesu alichukua dhambi, neema ilizihirika Na moyo ukapona. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Abakobwa bicaye badatwite bahaguruke bose. Abakecuru turabababarira. Bwana sifiwe. Amen. Abasore bicaye batarwaye indwara zibabuza guhaguruka, za rubaga impande n'izindi, bahaguruke. Abasaza turabubashe kabisa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Le ateri de la guérison la forga. Donne caridad la gracia. Pasipo mashahuri taifa huanguka. Iyo hatariho guhishurirwa. Haleluya. Haleluya. Ngo abantu bigira iki? Zigenge. Ibzigenge. Bwana sifiwe. Kazi ya ukombozi. Haleluya. Sinabarangirije inkuru. Ya Dawidi. Bugiye guca oye Dawidi yari ibyo kurya Mariya ka Goliyati, Mariya ka Ahimeleki ingoti. Nzani bagirwa imiswara kandi ndi mumva umuswara mwakoresheje. Bwana sifiwe. Utarakora hariho bamba nawe wibagiwe. Nari mfite ngita atariko nayibagiwe. Uwawe nurakoresha. Imana igomuje. Bwana sifiwe. Dawidi abwira Goliyati, abwira Ahimeleki ngo namwintwara. Aramura nta ntwari iri hano. Ngukuye ya yindi watsende Goliyati. Niyo yari bisite mu ihema aho ngaho. Niyo yari izitsa aho ngaho. Bwana sifiwe. Ya yindi yatsende mu ngamba za kera. Nta muntu uzurwana urugamba rw'umunsi wa mbere ngo arutsinde, ngo arutsindire ubusa. Nimba hari urundi rugamba twatsinze rumwe gusa. Bwana sifiwe. Twibikije mu intwaro zotuma tutsinda urundi rugamba twenda kuzarwana ryari ejo n'ejo bundi. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Muri mzo mrokofu yaravuze ngo simama fanya vita pamoja na mfalme, bendera tuishike iliyo ya Mwokozi. Mwenyezi huongoza majeshi yake huku, adui wote pia washindwa mbele zetu. Amen. Haleluya. Dore ngizi n'intwaro zantwaro nababwiye. Izi n'intwaro twatsindishije ingamba. Bwana sifiwe. Umunsi Imana kurwomera impalinye yo muri ndobo, nari ndi kumwe n'abagabo bamwe baracyahari, abandi ntibagihari. Imana ishi. Hari umugore twari turi kumwe ejo mundi baramwe ngo ari Kigali. Twari turi kumwe. Aririmba agakorasi kavuga ngo ubwo hari muri 90 gusa. Muri 90 nari musore. Aririmba agakorasi kavuga ngo atatenda mambo Mungu. Atatenda mambo Mungu. Hakuna neno. Ndabwira intwaro twatse ba Goliyati kera. Izo twatse ba Goliyati kera. Izo twatse ba Goliyati kera. Zirabise hari twozivundurura. Zo dutsindira urugamba. Zo twinjiza ishamba tugatsindira urugamba. Amen. Haleluya. Hallelujah.
amare kuririmba gutyo nandika amandiko kandi uwo niwo munsi natekereza nasobanuye amandiko akomeye. Ako gakaye bari baragasigaranye banyakwigendera batagihari bombi bageze bakita ngo ni busole. Arabizi hano hari umugabo bizi. Uwo munsi Imana irambwira ngo irembo gusa musigaranye, irembo musigaranye ni muri ndobo, kandi nimugara muri ndobo muzokora iki kintu niki, nimukora iki kintu niki muzabona gutabarwa kandi muzabona umuco muri kiriya kibira. Ubwo wakomeraga ngo none nari nzi umuco, ubwoko bw'umuco bazabona nuko gusa Imana ari kwinyereka. Mana yo ku rugomero we, Mana yo muri kazi ya roho, Mana yo mu karimbeho we. Kaya la terita la corimar de la redra. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Iwacu bageze baca umugani bakavuga ngo umugabo utagira inyama imukabakaba arutwa na sentacu rusigarije. Nta muntu uzi uwo mugani mu basaza baraha. Bageze bavuga ngo umugabo utagira inyama imukabakaba ngo arutwa na sentacu rusigarije. Iyo umugabo utazawumva ikintu ku mutima ubu ntacyo usigarije, ubu urutwa n'udahari. Uni wa wundi abakecuru bageze bavuga ngo yapfuye agize gute. Nimuzoza mubona abahungu batagira inyama bakabakaba bapfuye bagize gute. Uku turi kumwe n'uturegerege twafuye duhagaze tutagitekereza kuko Imana yo bakoresha iby'ubutwari. Haleluya, haleluya. Dawidi mu gitabo cya Samuel, Dawidi umunsi umwe ngo yararize ashaka kureba abahungu ko bakigira inyama zibakabakaba. Ararira aravuga ngo nabanaga n'umuhungu umwe kera ngira umwana nagaze nihaza ukuntu kabana n'igihungu kimwe cyari gikura ko cyari cyaratese kikarira ngo nkumbuye mama kandi na mama nawe arankumbuye. Amaze yavuga gutyo turi mu kiraro bari baragiye kunshutsa nkamukubita nkamubwira ngo urakora imirimo yose yamara kamakora yazaje kuvuga nkamukubita nkamubwira ngo ndukumbuye nyoko akamara ngo nkumbuye mama kandi na mama nawe arankumbuye. Ibaza umuntu uri rurenge ariri Dawidi yo nsomye ari amagambo zana mani biko muhungu Dawidi yamarira yamavangwa nkumbuye amazi yo kwiriba ry'i Betelehemu we. Kuri Betelehemu hari hakambitse ibihumbi bigera kuri 7 by'Abafilisitiya niba atari 70 sinibutse. Ayo magambo sinayasomye ariko Bishop arayazi. Hari headquarter z'Abafilisitiya barabateye izikomeye. Dawidi yamarira nkumbuye amazi yo abashaka ko kumukingiriza akamubwira ngo mfi ruhande shi nkumbuye amazi yo kwiriba ry'i Betelehemu. Abagabo bataza bakumbura amazi iwabo bagakumbura amazi yo muri Amerika. Mwabaye gute? Amazi iwacu nkumbuye amazi iwacu, nkumbuye amazi yo kwiriba ry'i Betelehemu, nkumbuye amazi. Uwarejeshe haki zao walionyanyaswa na shetani. Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Elia. Uwarejeshe haki zao walionyanyaswa na shetani. Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Elia. Hallelujah. Ko yari kuri foreign hariho abahungu biwe intwari ziwe zizwi 30 na zingana na 6. Bwana sifiwe. Mungu wageze utwarana buri abantu babaye abasirikare nje sinumva ni sasa hurivuga. Ariko abantu babaye abasirikare bagira abasirikare b'umutima baza barwana urugamba rwamaze gutangira. Ariko bakagira abandi bahungu baza batinyuka igitero uko cyaba kimeze kose bakaremesha abandi. Habagamo abahungu 3 barusha abandi, habagamo chief escort we witwaga Benaya. Uwo munsi nawo munsi yamunonyo chief escort ngo Benaya yabavuga ngo afande guhembera ibihe yagiraga ihemba zamweraho yabavuga ngo nubwo abandi bahungu bose bi Yerusalemu n'abahungu bose b'Abanyesiraheli kandi Benaya mutagira ngo yari busoka yari muri abahungu b'amakesese kugira ngo amukurikire ari muri abahungu. Bibiliya gusa ndizivuga dosiye yari yarahunze kwa Sauli. Yamamubwira ngo afande ngo jewe abandi bahungu bose yo batinye no genda nkamena amaraso yaje ngo ariko aho kubona ikiniga no gutsikimura ku mwana. Amaze ngo avuge gutyo. Bwana sifiwe. Eliazari. Bwana sifiwe. Benaya niwe watwaranije ngo niwe muhungu watwaranije atwara ihembe kugeza neza ageze kwiriba asuka amazi akazabwira abandi ngo kazi nimeyimbariza.
sitafa moyo, moyo ninajua wewe uliniita uaminifu, kazi uliyoanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. na kuamini utaimaliza. Na kuamini Bwana sifiwe. Amaze Eliyazari ngo aramubwira ngo naje ndakubera advance pata, arababwira ngo nimwumve ingota. Sinzi amenya niba baramuhaye yandi twari 36 za Dawidi, ngo arayitwara. Amaze ngo amare kwitwara advance pata, ngo ahura ngo basakirana n'Abafilisitiya, arimo ahotera Benaya kugira ngo agere kwiriba. Bibiri zivuga ngo muri demi hectare mu gice cy'umurima ngo atsinda Abafilisitiya 36, ngo arangize kwa batsinda ukoko kwiwe kugwikinya, ngo abwira ngo hamagara Yoabu, ingota ya nyuma yarateye Umufilisitiya, ukoko kugwibinya kubera imbaraga ariko akoresha, ngo hamagara Yoabu, ngo aramubwira ngo ngwino mpanga turi. Niho havuye irangira imivuga ngo ni heri kuona wandugu yani pa kwenda mbele tukinyongonyea sasa kwa kuwa tupekeye kushirikiana kwa ndugu kunaturudisha moyo na Mungu atupa nguvu tukiainua. Haleluya! Twafungamana roho tuliwa wanyimba huoni ulimwenguni kushirikiana kwetu. Ni muhobera na bari hano, muhobera ni waone ulimwenguni. Haleluya! Muhoberane na ikimenyetso cyo kubabarirana no kwiyunga. Na kuamini. Haleluya! Na kuamini utaimaliza. Na kuamini. Haleluya! Utaimaliza. Reka bagira makuru. Ndereswe. Tugiye gufata ibyemezo mu izina ry'abandi bahungu badufatiye ibyemezo. Bwana sifiwe. Yego. Haleluya! Atukuzwe. Nuko abagabo bazafatira abandi ibyemezo. Abagabo bafasha abandi bugwate babafatira ibyemezo. Barasinya. Haleluya. Ifata ubusa mu izina rya Yesu. Kama simba ananguru. Inifike. Akiona na Yesu. Prije do safere kosa. Usitishe sana tunaye mshindi wa mwanzo na mwisho ni Yesu. Usitishwe sana tunaye mshindi wa mwanzo na mwisho ni Yesu. Usitishwe sana tunaye mshindi Taramimana. Usitishwe sana tunaye mshindi wa mwanzo na mwisho ni Yesu. Kama simba Akiona usitishwe sana tunaye mshindi wa mwanzo na mwisho. Usitishwe sana
Haleluya statu zo gufatira abantu ibyemezo zo gufatira karera ibyemezo anote ku nyungu zacu ku murongo wacu kuri ligne droite yacu. Bwana sifiwe. Mu kazi kacu muzabura amaboko. Haleluya, 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 amen. Panda keta. Bwana sifiwe. Kubera ko navanze inyigisho n'igitaramo iminota nka mike yangiye kuyongera kuko harabura mike yakwe bari bambaye. Imana iguhumukishe. Bwana sifiwe. Yego. Bwana sifiwe. Atukuza. Mubwira abakiranutsi kuko Bazagubwa neza kandi bazatungwa. Oh sero verde kosi. Mukari yambwiye ngo mbabwire uburyo. Bwana sifiwe. Amen. Kuni igice cya mbere cya kabiri naringe kucinjiramo ni cya gatatu. Operasiyo kabiri arangiye ariko iya mbere arangiye. Iya kabiri ngiye kubabwira ikintu kimwe gusa ndakivuga mu ijambo rimwe. Muvuge mwese ngo tangazo. Abakiranutsi bazagubwa neza. Wasiwe. Umva ijambo ry'Imana. Amen. Igice cya kabiri kirangije. Bwana sifiwe. Kukivutaguye uwo muhura wese umubwire ngo abakiranutsi bazagubwa neza. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Muve kuri za WhatsApp izatangara abantu bazabanye ndi mu bahungu bazi kibembe kurusha abandi ariko ndi mu bahungu bafite inkovu hano ndayibereka yo murayizi abo twakoranye barayizi. Iyi nkovu nayikubitiwe kubera ko natunze amasiroga y'ikinyamurenge bageze baturirimbisha amasiroga y'ikibembe. Mboto ngoma yani yabitangamo yabitana owa wana wachwele mmisi iwaya walela nyachi atenjile no owa uleke malinga omanye masomo mamili tatu lube bilongo tukaririmba ko niko tukaririmba le 24 novembre niyo natunze Biso tozoye panda. le 24 novembre le 20 mai date à impère le 24 novembre nouveau régime ndayibigisha mu kinyamurenge abantu twigana kuri Matunda ndababwira ngo turimbe kinyamurenge iki gihugu twaturimba kibembe ngo tureke kurimba twari mu bwami bwa Rutambwe Matunda Matunda yubatse mu bwami bwande bwa Rutambwe ndabwira ngo sinotura ku kivumu cya Rutambwe ngo zandirimba kibembe kwa Magenda atabishuri bazabazi wacu toza abana b'abahungu kandi nari mutoya nari mu 5e primaire ariko ndabwira ngo muzozane n'inkoni habagamo agahungu barambiye ngo asike kabakuri goma gahungu ndakagabu katagize gatera karagahungu kagira gurubavurungana gutya muzakambwirira abazaho kari nigakuru kanje karandusha imyaka mike yamuni Fanuel wa Mugenza arambura ngo urabizi ko ndagira imbaraga arambura ngo ariko nibakwica naje nzapfa ariko ndamukunda Fanuel kweri yo mpafu nukuri ndababwira ngo muzaho kandi ndababwira ngo ndabizi ko tuzorwana sinshobora kuvuga gutyo ngo Rusema tuze na Musimbwa Nyama mwene Rusakindi aceceke bazarwana ariko nibarwana tuzorwanira igihugu cyacu toge hari muri 80 na karindwi n'umunani gutya nibwo nari muri 5e primaire na benera jabo mengulu ariwe twiganaga mu ishuri na Marcela Mbenga wa Mariamba cyangwa wa mukuru wiwe na Venton yari mukuru kuri twebwe ndangize ndayirimbisha nyiririmbe amaze bahaguruka bankubita igikunga barankubita ndabwira ngo n'ubungu bisa ariko narimba igihugu cyacu kandi uwo munsi no munsi ngomere kino nkofu ariko uwo munsi narwanya urugamba ndarutsinda nababwiye intwaro za kera amaraso yacu yaramenetse agomba guhabwa agaciro imbere y'Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Tangazo abakiranutsi bazagubwa neza. Abakiranutsi bazagubwa neza tukazumubwira ikibembe ngo Mayima yavuze gutya tukazuvuga ngo abangaba bavuze gutya uzobabwira ngo abakiranutsi bazagubwa. Haleluya, 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 haleluya. Hello parfait. Tone igice cya kabiri uko muri intumwa z'abandi batari hano
mubabwira ngo muve buzimu muje ibuntu jo bundi narababwiye ngo twageze tuvuga ngo tumburuka mwana w'inkoko muve mu gahuge mubwira abantu ngo muve mu mazimwe nimurebe neza kuko abakiranutsi bazagira gute Bazavuga neza. bazavuga neza. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. kandi bazatungwa n'iki? Imirimo y'amaboko yabo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hari umugana abasaza baza bacangwa kimuhanaka Kazi imvura ihise. kanzi imvura yagize gute? Yahise. Imvura yagize gute? Yahise. Umuriro w'inkuba ni bande baza bawuzimya? Ni ba nyiri muhana. Ni ba nyiri bande? Ni ba nyiri muhana. Uko mwanyumvishije? Cyane. Abakiranutsi bazatungwa n'iki? Imirimo y'amaboko yabo. N'amaboko y'amatirano. Oya. N'amaboko ya bene wabo. N'amaboko y'abaturanyi babo. Oya. Bazatungwa n'amaboko y'abandi. Yabo. Uzi icyo wavuga? Uri mwendesha ndesha. Eriyande. Wande. Wabaki. Bari batuye. Mugashasha ntihazubakwa n'abanyamerika. Mugashasha hazubakwa n'abande? Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Ariko mumenyerega zanyigisho kandi yazitwigishe pe kandi nanje nzazigisha uyu munsi ko ndabona mubangiriye Imana ibahumugisha bazatumwa n'imirimo y'abandi. Hallelujah. Amen. N'imirimo y'amaboko y'abandi. Wangu. Abafilisitiya bigeze gutera Isiraheli kandi amaze ngo igihome baracyubaka. Sawuli ngo asigara i Yerusalemu asigarana ngiye kurangiza kunguko asigarana ngo abasirikari 3,000. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Amararangiza afata abandi bahungu 1,000 ngo baje kwimira abafilisitiya ku rugerero rwabo. Abaheza umuhungu wiwe nde Yonatani. Bwana sifiwe. Amen. Ko ndumva sinzi kuntu mbaye. Namwe ko muruva mubaye. Sailogeni hapa. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Afite abahungu bangahe pase? Abahungu 1,000. Abaha Yonatani. Ariko icyo gihe ngo Isiraheli nta ntwaro bagiraga. Ngo bari barazigurishije baraziboshoje. Dufite abahungu baboshoje intwaro uko bamwe bamubwira ngo na amadosiye bashaka yo kuva muri Amerika. Bahunze amakese ya hehe? Ya ruguru iri. Bari iki? Bari intwaro. Hallelujah. Aho. So bundi hari umuntu wambwiye ngo ariko ngo mwashatse intwaro ndababwira ngo izo mwagiraga zose zagiye hehe? Hari abo twobibaza hano. Hari abo barazibojoje. Barazibojoje. Sibo bambere bazibojoje. Na guverinoma abahungu ba Sawuli Abuneri mwene Neri yari yarabojoje intwaro zose ngo asigara gusa intwaro ya Sawuli nayo yari yaragimbye bageze baje kwicyazisha mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ngo ni ya Yonatani wenyine. Yonatani ngo reba abasirikari 1,000 asanga batagira intwaro ariko ngo yiwe yarayifite kandi ngo yarafite umuhungu niwe ndagira ngo kurusha Yonatani. Bibiliya ntizi muvuga izina ariko umuhungu we ngo niwe wagaze uyimutwaza ngo aramubwira ngo teka tuze kuneka Abafilisitiya. Ngo aragenda ariko nkunda igitaramo no kurwimana. Hallelujah. Hallelujah. Aragenda. Bwana sifiwe. Amen. Chompa ngo abanyamurenge bumva ubu butumwa. Sinzogaruka ubu ngubu sinzongera no kubisubiramo. Niba utabwumvishije urakaregerege. Bwana sifiwe. Hallelujah. Atukuzwe. Aratarama Yonatani. Mwamare gutarama ngo abwira umuhungu wamutwazaga intwaro ngo nkurikira sha. Ngo umuhungu yamamubwira ngo databuja. Ngo ndagukurikira. Ngo kanda ushaka kutugera ngo ndahagera. Mvuko abandi bahungu bazabavuga. Tibaza batangira kubara ngo urabona wese ngo tubwira amakuru muzamushaka amakuru yiki. Muzamushaka amakuru yiki. Uzobambarize ngo se bazabashaka amakuru yiki. Ngo rutambwe yavuze ahagera. Yonatani yamubwira ngo tugende kurugerera. Ngo kandi
Bwana sifiwe. Hari abantu batazabemera gusohoka mu bahungu babusohoka bari bakomeye kurusha abandi ni Yonatani mwene Sawuli. Yamamubwira ngo dushake ikimenyetso. Dushake mukene ibimenyetso. La piquista fonigarde de la regradée et de la solitaire mère de la regradée. Kon kuchuni kimenyetso. Woga nashaka hata kwa maana niko. Sile. Yamamubwira ngo tubiyereke. Shailo. Ngo bavuga ngo ni muhagarara aho ngaho. Muhagarara aho ngaho tubereke. Ngo twama twirukanka dusubireyo Imana ntizaba yabatugabisha. Ariko ngo bavuga ngo ni muze hano tubereke. Ngo wamuvudukana naje. Ngo nzukuri neza ko Imana ikoresha amaboko y'abake yabenshi. Ngo ishobora no gukoresha amaboko. Musubire muri iryo jambo. Imana ikoresha amaboko yabenshi. Yokoresha n'amaboko y'aba minorite. Hari ijambo ryahikikanye ngo ni ba minorite. Imana ntizikangwa ba majorite. Izikoresha amaboko yabenshi kuko yokoresha amaboko y'abangahe. Haleluya. 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 Bwana sifiwe. Umutwe w'amagambo ukurikiraho uzuvuga ngo Yonatani agwisha ngo Sawuli ngo agwisha abanyesiraheli ki Isari. Bariko babirukana gusa. Yonatani n'umweskoti wiwe birukana igihome cy'Abafilisitiya. Barabavudukana ngo barabica umugenda. Amakuru agenda i Yerusalemu. Sawuli ahagurukana n'ibihumbi 3 yari yaratinye byari bimucunze Yerusalemu. Baramukurikira baramira ubugingo bwa Yonatani. Aravuga ngo nihagira ugira icyarya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngo ndamwica ndamuhitana. Yonatani yari yitaye ku mategeko n'amaritiriji ya Sawuli. Ngo ashika sanga hari ubuke yari yaguye umwuma. Ngo atera mwica umuryiwe. Amarara buri gata. Watalipwa matendo, watakula matendo ya mikono yao. Bwana sifiwe. Bazatungwa n'imirimo y'iki. Hari abazabagira ubwagarwa niyo jambo ngiye kurangirizaho. Nitumara dukubite mu gisire. Bwana sifiwe. Tuvuge ngo walipoyapiga makelele ukuta ukaanguka na milango yake yote ikaanguka. Yeriko muzagaburiba ku karirimbo ntimuzigitero Mujiulizenge papeza. Umetangaziwa vita. Mungu amekuziri mikononi mwa Yoshua na jeshi lake wakuzunguke. Yoni yari korari yo magashi cyangwa mu bivumu. Mu bivumu. Yeriko umetangaziwa vita. Mungu amekuziri mikononi mwa Yoshua na jeshi lake likuzunguke. Muda wa siku 7 na ukuta wa Yeriko ukatetemeka. Na zilipopigwa tarumbeta za vita ukuta kaanguka. Mara walipoanza kuzipiga tarumbeta za vita ukuta ukaanguka. Walipoyapiga makelele ukuta ukaanguka na milango yake yote. Walipoyapiga makelele ukuta ukaanguka na milango yake yote ikaanguka. Walipoyapiga makelele ukuta ukaanguka na milango yake yote ikaanguka. Naho niho tugeze. Umwanya neza bari bampaye urarangiye. Iminota 20 bari bampaye ngiye kwitangira ku muri kisirimba. Ngiye kubabwira ikimenyetso gisobanuro cy'icumu Yonatani yacumise mu nzuki. Amazi amarara buri gata Sawuli agira ishari n'abandi bose. Iyo wakoze imirimo neza. Bwana sifiwe. Abagabo bari bamenyereye kwihaza, bari bazi ko ari bo bakuru, bari bazi ko ari bo bategetsi Yerusalemu. Baza bagira ishari. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ariko ngo abagore barahindukira, ngo n'abakobwa barahindukira. Ni mwumva uburyo popularity ziza mu bahungu bitanze, mu bahungu bataramiye Imana, mu bahungu bahoze ku mavi, bahoze ku rugerero, nubwo bari bafite amakeses, nubwo bari bafite intege nkeya,
nubwo batari bazwi, nubwo batari muri business z'i Yerusalemu, bahaguruka bagahara amagara yabo. Hallelujah. Haleluya. Umunsi Benaya azana, Bwana sifiwe, amazi ngo yakubise Sariyuti ngo ayaha Dawidi, kandi bamubwira amakuru y'ibyakozwe. Ahita mwintwari 36 amaze zimuhagarara iruhande, atora n'izindi 220 ingahe zose ziba 250. Izo nizo zageze zimucunga. Niho yahimbye yazaburi ivuga ngo bamwe biringira amagare yabo, abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebweho tuziringira izina ry'Uwiteka Imana yacu. Yaragoswe n'izo twari 36 n'abandi 220 ingahe. Arangize ngo avuga iyo disikuru. Bwana sifiwe. Amaze ngo afata ya mazi, aravuga ngo nyoya ya mazi ya Benaya yahaza amaraso yiwe, ngo naba mpemuse. Amaze ngo yabyarira imbere y'iki y'Uwiteka. Aho Imana icubahiro. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Itangazo rya kabiri, mugende mubwira abantu ngo abahaza amagara yabo. Bwana sifiwe. Bakeya cyangwa benshi. Bwana sifiwe. Bagiye kuri gata ku mushonge wiki. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana ishimwe. Cyompa ngo Imana ibakorera igitangaza nk'icyo yakoreye Geyasi, ngo ibahumura amaso, mubone ibintu mpaye mbona bihe bica mu maso yaje. Nukuri abahungu bahaza amagara yabo, abahungu batinyutse, abahungu Imana ishimwe. Bagiye kuri gata kuki? Bwana sifiwe. Walipoyapiga makelele, ukuta ukaanguka na milango yake yote ikaanguka. Walipoyapiga makelele, ukuta ukaanguka na milango yake yote ikaanguka. Walipoyapiga makelele, ukuta ukaanguka na milango yake yote ikaanguka. Walipoyapiga makelele, ukuta ukaanguka na milango yake yote ikaanguka. Walipoyapiga makelele, ukuta ukaanguka na milango yake yote walipoyapiga makelele, ukuta ukaanguka na milango yake yote. Walipoyapiga makelele, ukuta ukaanguka ikaanguka. Walipoyapiga makelele, ukuta
Gisirimba burya nari mpaye mbwiriza ariko ubunye tugiye kuja mu gisirimba. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mugende mutangase na muribuka ngiye gufata conclusion. Mwumvishe Imana tubwiye. Mutangariza abantu ngo nisi ngo tuzotungwa n'imirimo y'abande. Bwana sifiwe. Mwabonye igihe twahoberanye cyari ikimenyetso cy'uko duhindutse umwe. Bwana sifiwe. Kwa murabona abantu bogerana ibibazo. Komite zanyu nizoza zigirana ibibazo. Muzamuvuga ngo siko batubwiye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Niba shaka kwabwira ngo uyu nguyu ni mwiza, uyu ni mubi, muzobabwire ngo abahungu bari bafite amakeses nibo bimye ingoma yande ya Dawidi wari umeze nk'uko umutima w'Imana ishaka. Aha ngaha nta bubi nta bwiza, tuzotungwa n'imirimo yacu y'amaboko yacu twishize hamwe. Haleluya. Mwumvishe itangazo. Ninde mukobwa nimbivuga murabyumva nabi ariko muzumve neza. Umukobwa watinze mu butinyuke cyangwa wajinze, mbonye uwacu tarajinze ariko tuziranye neza. Haleluya. Muzamufata ibintu nk'ibintu sembolike kandi mubyemere nk'ubuhanuzi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ndasaba umuntu wese nuriya muvandimwe uri kumbago wihangana ubunyine uhaguruka iminota 3 cyangwa 4 uhagarare. Nitumara gukora icyo kintu twama dusirimba, tumabona ko ibitabo zanje byagiye hariya turasirimba kugeza mutagangaye. Ndabizi ko Imana yantijije energy sinshobora kunanirwa mbere yanyu. Inzambwiriza amasaha 6 ngasirimba yanda 6 ijoro rigaca. Icyo ngicyo nta kibazo mbifiteho. Nabonye abahungu twahagararanye hariya badahaye bavuga bamwe batangiye guhondobera. Batangiye guhondobera dore ko barifata gutya. Haleluya. Ngwino hano we turaziranye. Ngwino hano. Bagaba bafite byinshi kundusha ibinure. Nje mfite 106. Mfite 106 ariko nagize 75 mfite imyaka 15 mwana nk'uyu nguyu mu mutumba. Namagufuka si amavuta. Ngwino hano. Ngiye ku nyarukundo niwe mpambira. Ngwino hano ngwere uko tugira. Haleluya. Abagore bakumburanye baremye nk'isoko. Sibyo? Baremye nk'akani wacu. Cyangwa binje nk'umukutano kumugorore. Kuri uko bageze baramukanya. Ko murandeba? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Uko barashaka ko nuzuzwa. Mureke mbabwire. Pawulo yaravuze ngo nimurebe ko ndushijeho kugira gute guhishurirwa. Ngo kuko n'abanyamahanga ari abaraganwa nande natwe. Nibyo hishurirwa rikuru Pawulo yagize gute? Yeretswe. Iyi ndamukanyo tugiye kuramukanya hano.
Bwana sifiwe. Nta bundi bakirara mukanyirizwaho. Ko muranyumva? Haleluya. Niba babaza muzababwire ngo imitima yacu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imitima yacu kiribwira. Haleluya. Kandi niba babwira ngo muzabishikurahe, mubabwire ngo Imana yateye kura umwete. Haleluya. Imana yagize gute? Bwana sifiwe. Yinda mukanyitere bakura umwete, ariko ndahumiwe. Taramiye Imana yo mwijuru. Haleluya. Ayiye. Ishongo abanyagitaramo naniya we. Ishongo abantu bazi gutarama we. Ayiye. La teride la goride. La fonigar de la regrade. Nenje sangaya la fonigar. Eto. Ogana shaka hata kwa manuri. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ayiye. Bihe byiza we ndagutaramiye Mana we. Ndagutaramiye Mana we. Ndagutaramiye. Muzi ko bageze baramukanya. Mwabyibutse ngaho Nyarukundo we. Bageze bagira gucya kanga. Bageze bagira gucya kanga. Gatatu bambara kagira. Bakagira gucya. Haleluya! Tukugira gucya mwese. Mugira gucya mwese. Muramukanya gucya. Kanda musechef. Kanda musabahaguru. Kanda musabahaguru igihugu. Ni gutya. Ni gutya. Ni gutya. Rekordya. Ni ndo mushef nabonye hano. Nguyu hano. Ngaho data. Ni gutya. Ni gutya nukuko Imana. Haleluya. Haleluya. Bwana siwe. Abo muhura mu batungure. Mu batungure. Bwana sifiwe. Muza Minota bamwe 20 yashize. Bwana sifiwe. Oya yari 15. 15 kongeraho 20 ni kangahe? 15 ndacyari mu murongo. Haraburi minota 7. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Aba muhura Bwana sifiwe. Mu batungure. Apana kumwambiza ngo hano bazasabara mukanyate abari power mambo ta mambo oya oya haleluya mambo power tasuni bagiye haleluya mubatungure haleluya Bwana sifiwe. Walipoyapiga makelele ukuta ukaanguka na milango ikaanguka. Walipoyapiga makelele kaanguka na milango yote. Walipoyapiga makelele
Bwana Yesu asifiwe.